Jampuijala bekaste Sipaijala hangkorni bekaste naikol phang tangnogo Kokborok Salno Rwgwi Kokborok sal palaina bagai Kokchapkha tini Salo. Fani buskangni 19 January engka Kokborok sal. Aboni bagai bekaste fa beremni colorful program eba panda klenani wansuk tang betang naharka tini bekaste naikol phang tangnogo. Amcheni joto röngnokni röng sröngnai rok manjak bayano o salo. Himbotok rally khlaiyi Jampuijala Girls School thanglai arono khlaijaknai o kotor panda. Kokchapkha tongo 12 takar jorani MLA Biswajit koloi te juda juda Haphangni ojamaro. Belai hambai tini jeng SDM office tini review meeting final 19 January Kokborok Salno yasak lanya ni bagai jeng kaisa SDM level Jampuijala subdivision ni kaisa jeng colorful jeng program khaina ni jeng last of minus nar laikha tini ke review meeting ke jeng ngoro chini prai amchaini protector school ni high school high secondary school ni student ro represent khaine prai angya hampana 2000 ni student jengoro participate khaine ngai jeng omo chini 12 ni simin jeng rally khai thanai Jampuijala Girls School aro jeng kaisa chini stage tongnai aro chini Kokborok folk dance na tei jeng chorcha khainai chini food traditional food gongnai tai chini joto traditional chini je age instrument ro o jaga stall tongnai or jeng kaisa naithok khai jeng kaisa program khainan digi thangi tongo karon chini Jampuijala subdivision angkha chini Tripura joni jotto ni se Tripura sa Kokborok sanai keba ga jeng o Kokborok de o 19 January no age kuno somipan angya khoro just bakri committee holo asok layo Kokborok de ni name just koyekta misti chalayo hakin pai thango ga jeng a dino wansok laikya SDM sohate or ni chini especially hamai mario chini sudoino memorial secondary school ni headmaster bo khop Kokborok ti chorcha khaine boro ngai jengom ha chini oro resource person no botongo boronglang nondo kuma chini area tongo chini nafre jomatia tongo jengom ran tu bikasa short speech am hai busung khaile nai ngai jeng naithok ke chini Kokborok no tai bu kaham ke applement khane ni bagi tam khane dorkar jeng bor lacking ngi tong tai chini kokno jeng jori promote khaya ke sa promote khane ba gan boin jengoro kaisa review meeting tineng laikha ngai mota moti ekta full kaham nangkha jotto je khana tongmani jeng salaiman ya gulo jotono tini fruitful jeng meeting pai lekha